अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी नौना मिखल पांगथोक्तुना पॉपुलर गवर्नमेंट सेमलबा मतमदा मणिपुर शांति हंजिलकनी हाइना AICC की मणिपुर इंचार्ज सप्तगिरीना फोंदोखरे सेंसस पांगथोक्नबा होनबगी मायोक्ता मियामगी खोंजंग चंगचिलगनी हाइना कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन की कन्वेनर जितेंद्र निंगोमबना फोंदोखरे मैतई सिंहबु ST लिस्टा चलहौद्रबदी मिटोप मियानचा सिंह इपाक्ता इराकनदुना लुपख्रगनी हाइना मैतई मिटई ट्राइब यूनियन फोंदोरकनी लमदम असिदा महौसागी इंगतप्पा हंजिलकनबा खोंथांगसिंग पाइखटपदा अपुनबगी थौदांग लौमिनसि हाइना फोक्सना फोंदोरकली अमदी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मयाम अमा चेंगोब सुम सौबगम लिंखलकलिबा सिना फाइनेंशियल क्राइसिस थोखले हाइना थोक्सोम हेमोसिंगना फोंदोखरे खुरुमजरी ममी टीवी संदोकचबा प्राइम टाइम न्यूज मिनेंग ताबिरमनिबा पुमनमकपु निरुपमा मुतुमना ताराम उक्चरी पाउ संदोन पिजरी मणिपुर हौजिक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंशन एनिमेशन थमलिबा असे खुदकता लोइसिनगदबने मणिपुर मखा ताना प्रेसिडेंट रूल थंबगी थवोंग कांग्रेस न कंडेम तवी अथुबा मतमदा नौना मिखल पांगथोक्तुना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेमलबा मतमदा लमदम असिदा शांति अमसुंग तंगदु लेताबा हंजिलकनी हाइना ngasi मणिपुर थुंगलखरबा AICC के मणिपुर इंचार्ज सप्तगिरीना पाउमी सिंगदा फुंदोखरे वाफम असे हयेंग MG नायेग्रा मुथतखिबगी मायोक्ता कांग्रेस बाबनदा प्रोटेस्ट तौनबगीदमक ngasi इम्फालदा थुंगलखिबा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की चेयरपर्सन ओरिबा AICC के मणिपुर इंचार्ज सप्तगिरी यावना हंदक सेंट्रल गवर्नमेंट के माइकैदगी UPS सरकार की मतमदगी होंदोकलमखिबा महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नायग्राबु मुथतलगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट हाइना ओंथोखिबा अदुबो यानिंगदबो फोंदोक्तुना हयेंग कांग्रेस बाबनदा पांगथोकदबा प्रोटेस्ट यावबा लाकपा खोंगचत असिगा मरी लेनना फोंदोखिबनी मांगना मखा तारादुना हाई मणिपुर हौजिक लेरिबा वाथोक असे मियामना मखोइगे लुचिंगबा सिंह खंजनबा शक्ति पीरबा मतमदा खुदकता लोइसिनबा ngamgani maramaduna गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइकैदगी मणिपुर हौजिक असेंबली असे डिसॉल्व तौदुना नौना मिखल पांगथोकपना अचुंबा ओइगनी हाइना फोंदोखि And in the CWC meeting we had discussed that we will have the nationwide protest over the next 45 days, and to initiate the process we have come here for preparatory meetings, discussion with the leadership, and have a press meet and a press conference with the media people. And also it's a good time to visit all our leaders. I wanted to meet all senior leaders as well, and then we see how we can plan the protest and how we can initiate the preparation for the elections which will be due in 2027. Also the Assam election is being declared. Whatever support we can provide to Assam is a very important state for the Congress party. We will be doing that, but mainly it's for the Manrega protest over the next 45 days, for which we have come for preparatory and introductory meetings. Sir, what do you think? Why does this Congress have this problem with the Gandhi? Congress doesn't have a problem with Gandhi. Sorry, BJP. BJP has a problem with Gandhi because RSS and the Sangh Parivar, they belong to the same party. It's the same ideology which killed Mahatma Gandhi. They couldn't do it directly, so they're trying to. अथुबा मतमदा यलहोमी ओइरिबा मैतै सिंहबु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 342 क्लोज 1 की मखादा ST लिस्टा चलहंदुना सेफगार्ड अमक पीदुना ngak सेलौद्रगदे हौजिक ओइरिबा मैतै सिंहगी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल अमदे थिंगबिनबा लैतना इंडिया गे मनुंग अमसुंग मपानदगी चंगचिलकलिबा मिटोप मियानचा सिंहगी इपाक्ता मैतै फुरुमना इराकनदुना लुखख्रगनी हाइना मैतै मिटै ट्राइब यूनियन की सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थखेलंबम पारिजित मैतैना ngasi प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखरे मांगना मखाताना हाई तंपा के 700 स्क्वायर माइल खक्तमक ओइरिबा लमदम असिसु शेड्यूल लैंड ओइहोगदबा तारबदी मैतै सिंगी खोंगदा फम लेरकलोय हाइरी
Masigidamak MMTU na tungi laibak lep kadoriba mairoi sing amasung tungi yumbirel oigadoriba naharol singda maitai na ST da chalhanduna constitutional safeguard pinanambage mass campaign ama MMTU na chathaba hauragani haire campaign asiga iroinana laibag asigi political party amadi politician singi mathakta No ST No vote ki akanba campaign amasu chatharagani haire campaign asigi manung chana national level da leiriba tongan ba stakeholder singa unabasu hauragani loinana maitai singna ST list ta chalhanna amasung mitop khandok tuna maramdam da halan khiduna maraibak iramdam asibu kanjanabagi oiba wafam asida political party amadi politician singna chap chana lokfam thokpa thaudang adu ngasi phawba laudana lagle masiga oi maram oiduna Vote Bank ki Rajniti oina chathaduna leiri haire Bharat ki Supreme Court amadi High Court singna mapandagi changlakpa mitop singbo ST list ta yahun ba yade mitop sing asida constitution ki oiba right amata leite haina phongdokpa leikhra phawbuda Manipur da di mitop singbu voter list ta hapchin badan natana ST list ta phawba hapchilakle Jammu Kashmir da Lising ani kun mangagi April kun ganithoi da Pahalgram terror attack matungda India lengangna mapandagi changlakpa mitop khandokpagi ihau asi kangkhal hanke Assam ase Bangladesh tagi lakpa Muslim singna yot khiduna ani shuba Bangladesh ama oiraklagani haibage nungnangba phongdoknari aduba Manipur da Myanmar dagi thingbina balaitana Junction lagli ba kuki zo singna pak sanna khundaratuna Manipur gi Chingi district singi ani shuba Myanmar ama oirakle Masigi damakta de India lengangna nungnangba amade akiba machet amata fawba leitre haukiba chahi yangkhai asida government record ta Chingi district singda anoba khun lishing amaga chamanga ga yangkhai ga taruk hengalakhibani masigi manungda Churchanpur khakta da hengalakhiba khun asi chamanga ga humphuni hauzik unofficial oiba report ta Nauna kun lishing aniga chamanga gi mathakta hengalakle haire India gi MHA mitop khandoknana ba task force ama semduna thabak laukalagani haikhiba adu hauzik kari thabak paikhatlaga leiribano haiba asi hangningai oire Junction lagli ba mitop sing asina yelhomi singi political socio-economic amadi leifamgi lampumna mulakle masida natana aikhoi gi nat culture da achoba chaitheng ama sopirakle maitai singna constitution ge ST list ta yauduna safeguard ama fangba haiba ase yelhomi aikhoi gi right ni haina phongdoki second war le dina aikhoi gi census tawbidre adu yaw le 1951 gi census india gi ning tam la bu da maitai se aikhoi gi schedule bi keno se yaw ki de gi param si kam mai le aduga amu aikhoi maitai na amu na aikhoi ST list san ba yawi tan ja se aikhoi gi 1951 su phangan bani aikhoi phangde adu 1981 su phangdi adu 2001 su phangdi 2013 su phangdi aduga laikiba BJP gi government matamda aikhoi ministry dagi aikhoi kaino se private affairs dagi aikhoi state dagi government thamon se maharat pakki adu maharat lak sak sing mongsa sing se masi aikhoi thagi de government thagi de aduga patsa thang mo ko khide alam matamda maintai se ST list sango ko loi matam sina aikhoi marta laiba mioi khara haida ruling class masing jabo kamu khara sel bungam khana laiba laila su haiba mioi khragi wakhalomda aikhoi se progomi macha masuni arthmi sada lawdang ngai khanba aikhoi na kari da unda han ko thak ta ko thak ta haw ko doi ro ba hai khanba sumai na laigi wakhalom yam na aikhoi se chanba ya ST su salawte adu gi makhatar badana mo sing na yeni yanaba lai hai mi sibagi so mataman mabas opinion me am sing darta mai dei na sipa boda ST list sandana sumai na lai sumai ta boda ko gi ruling class ki mi khadi masi su mai dei sing economy na thau phangdabagi ko gi lekhong gi len mi kali su chaw ba awa ba ko thong thi mai ba ra ba ko ni masigi seba amani opom se ko na khanda ba bi so tum lai masigi mai ba tum mai ngen khanda mi su de ba ba ni ado ai sida hajin ba mo khati ko gi Manipur na ya ki 1949 se 21 September se ko merger to this the masigi merger to gi se masi su
अकोई मतलब की निम्फो पुरुषों महाराज से माँ यानी मनते हो बेंगोल लाइक तक होगा इंडिया को संदर्भ करें ना संदर्भ का अदुगा हिंदू लाइक तो या मंदिर गाँव सब अदुगा मतलब की करी हाई तारे Tunglamchat kannaba hotnabada yelomi pumnamagna thaudang lawminasi haina campaign for just and fair delimitation JFD na phongdorakli wafam asing asi wangkhai thangjam laikai da pangthokiba paugi mifam amada JFD gi convener Jitendra Ningombana phongdokhibani mahangna makha taraduna hai Kumjalising ani kunmangagi December kuntraga mathoida State Census Department ke maikai dagi JSC gi January amadagina March kuntraga mathoi fawa aseda Manipur gi district khudingma ke administrative boundaries sing freeze tawna bage gazetted notification thoglakhiba asimak Manipur da census pangthokna bage thaurang paikhalakpani haina lawi Manipur da National Register of Citizens NRC natraga manaba kanglon ama mapung fana chatna handuna mitop khandok bage thabak paikhat Triba Fawa census pangthokna bahaiduna JFD na takshinduna lagle kumjali sing ani kun mangage December taraga manga da JFD ge mihut singna Delhi da chatuna Ministry of Home Affairs da hiramasi ge matang da mikok thibagi thabak ase matam khara lepiduna lamdam asida logi wangmada mapal lamdagi changsilaktuna leiriba foreigner sing hana masak khangdokpiu amade NRC mapung fana chanaraba matung mikok thibagi thabak Paikat piyo haiduna akupa marol yauba cherol pishinduna takshinduna lakhibane loinana Manipur ki governor ECI office yauna census directorate na chingba mari leinaba authority singdasu cherol pishin basu laikre loinana kumjali sing ani kunga mangage December kunga tareta lamyan ba sanglenda political party taragani thoigi mihut singna saruk yaduna hiramasi gi matangda khana neinaba amasu pangthoke Pangthokiba mifam aduda maru oiba warep mangasu lauke NRC implement tawduna illegal immigrants sing mapung fana khandok triba fawa census pangthok khandaba haina political party singe maikai dagisu mage angamba maongda MHA da akanba pressure piba haina so warep launakibani masidana tana political party pumnamaki apunba firep lauduna hiramasi gi matangda MHA da takshin bahaina su yanakibani maramaduna lenga ki mari leinaba department ki maikai dagi boundary freeze tawna naba wafam thoklaklabanina census pangthokna naba political party singna su chapchaba thodang logadabani magna makha taraduna hai JFD na Manipur da census amadi delimitation pangthokpagi mayokta lep leite adum oinamak kanglon chumna census amadi delimitation gi thabak thoram ase pangthokshi haibani Manipur integrity amadi apunbagi shaktam kaidana ba taliba miyam gi demand na thairaga mitop khandokpagi thabak thoram mapung fana paikhatringaida census pangthokna na bakotna bagi mami tarak labanina JSC gi February gi aroiba natraga March haugalakpa adawaida miyam gi oiba khongjang changsenduna kholau lauragani haire yelho misingna so lamdam ashige tunglam chat kannana ba thodang lomina se haina phongdoki My Tahibare, JFD campaign for just in the fair delimitation, Tokjovani, Maruna see, Tulivisi, Manbuki, Ma, Palivisi, attain a Lady census, say Pangtung and the book the Mutayam Soba, Tulamu in the season of Haidarico. Since Torni having Monga, Aduva, see Matanga, campaign for just in the fair delimitation, we hope Kiva. September gi tang nipan 2025 haibitare masigi numit sidigi koina campaign for just and free delimitation si masi na khanara kanda ahalam mai khanar kan masigi kan si sema kan koi timma semasi maru ne census leiba census si kidang thaidok thijin tongna ba kidam ta government Moina local policy die couldn't take occasion to what took tie, postpone to what tie, I know, what took tie, and a quick central Poniduna, I couldn't face by face, a hand face like Mutunda, a new super face givoina, Lady Bob, Lady Bar, census the Tony had it only Baser, Masi, census if you don't take Birka, why did you more over a quickie, Canosi, NRC, National Register of Citizens, Masiana, implement of Biro, I'll do Matung census to you, I will census thing by you from late, though lady illegal immigrant may have sing say, a quay Han Kanto Piu, I will Madu the Makta, I'm sure it comes again to talking 25 key.
April की तांग निपान दगी कोई ना सी की कनो सी establish हो रखा ना फॉर्म तो रखा ना कोई संचलन को दुनिया तो ना मसी की इरोइन ना अनी सुबह फेस अम्मा हुई ना हो की बा सही 2025 की दिसंबर की तांग तारा मंगा है बता रहे हाई रिबात मिसिमक दादा जेबदी की ममा दिल्ली चलगा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स चलगा अखोई ना मेमोरेंडम अमा सबमिट तौजखरे हारिबो मेमोरेंडम सु ममांगी दसु गी हाइजेगी बनी अदोगी हेक मंगान बगी 2000 अगरे तांग दिसंबर तांग तारा तरुक्ता मनपुर की गवर्नर सु मेमोरेंडम कोई पिसन जकी बनी लोइना ना मरी लेनबा सेंसस के मरी लेनबा सेंसस की डायरेक्टर ता चलका ना कोई मेमोरेंडम से को भी पिजन बनी अदे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है बता रहे मनपुर ब्रांच की दुदा लेबा सी की लम गलदे बसु कोई पिसन जररे करी गिनो आइबो तम द हुजिक सी अखोई इलीगल इमिग्रेंट मयाम सिक्सी यामन लेरकबा 2020 कनो वांदा मिको टीबो मतम दा अयन मयाम लेबा एब्नॉर्मल मयाम लेबा मदुन मरम मोदन मदु खंदो पियो हादना कोई हाइजेकी बनी अदुना मसीग मरी लेना कोई सथजरकपदा अनाम दिसंबर की तांग 23 political parties conclave on the issue of census and the delimitation. Aikoi lamyan masmen ontok sakre hairiba mifom maduda haidane tongan political party taraga nitoyi lakpiriba khangai mayam singna magi ubo mod mayam mama pinarbo matungda aikoina resolution recommend to haitare ko warep manga da koi resolution tokjegi bani madugi warep su mayam aikoi hana koi deski sinau china roide phungireni hain kale aduna hojik se अखोइना मणिपुर लेरिबा मणिपुर की येल होमी मणिपुर लेबा इंडिजिनस पीपल सिंगा लेरि लुपुम सिदा मिटोप मियान सागी ओइबा की बम लेबनिना मसी अखोइदा हाना खंदोपगी हाना मिटोप मियान साचा हाना खंदोपिरो अदु मतुंगा सेंसस तो बिरो हाइना हन्ना हाइरब फावदा गवर्नमेंट ऑफ मकनो इंडिया की माइकी तौनी हाइब लेबनिना हुजिक अखोइदा मथौ तारिबसी मखल अनिनी अमना हान की तांग कुनगतेरेता लौ की वारेपी अदुदा वारेपता मान अरोय वारेता अखोइनी कई याउगी गाइबो दमदा लैरिबा ngasi याउबिरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंचिंगना यानबगी मतुंगिना मागी पॉलिटिकल की पार्टी सिंगी माइकी दिगी हाइदारे अंगंबा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ता लैरिबसी सेंसस से कोई किदन खैदुअगा एनआरसी से तौनबगी दमता मागी पॉलिटिकल पार्टी सिंगी ओइबा प्रेशर पीबा हाइबा पोट अमगा यानकी अदुगा अनी सुबदना लैरिबा अपुनबा लैबिरिबा पॉलिटिकल पार्टी मयाम सिंगसे मसीगा अपुनबा खुदबू मचलगा अपुनबा पुनसलगा मकोइना प्रेशर तोबा हाइमा यानकी बम लेबनी मधु लैबिरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगसना ममुतान खंधबिरकाना मधु थबुना पांगथोपिनेना वाफुम अम लेरे अदुगा अतोपा अमना हौजिक लैरिबा ngasi फावबदा कोइना लाकिबा तौरिकिबा डिमांड मयाम सिंगसे अखोइना तांजबा अखोई फ्यूचर की दमकता अखोई मणिपुर की दमकता इंग तमना नबो की दमकता इंटीग्रिटी यूनिटी की दमकता तांजबा डिमांड मयाम सिंगसी किदन गवर्नमेंट ना को नाथैदन थमीबगी पोट अमा लापनिना हौजिक ख्वाइदे मोरु तारिबसी तिनबिरिबा लैबिरिबा मणिपुर दा लैबिरिबा येलोमी खुदंगना अखोई पुनंगतंग पुनसिनर कांदा मास मूवमेंट अमा चंगबगी तंगाई बदु लैरि हाइदना जेबदी की माइकै दिगी मणिपुर मियाम थमजरी अदुना लैरिबा फिवुम सिदा मकोगी कनोदगी Jahi lising kaya gi puari leijaba tongan furup kayana punna khundaminaduna amadi furup singna amana amage mapan tangnaduna chamgalakhiba apunbagi shaktam adu chahi tangka kharagi matam asida mami shamlakpagi phibam ama lakpa ase laibuk thibine khundaminariba kangluk mashel gi marakta amana amada thajanaba walakpa manba thawong kaya chatharakpa asina manipur gi apunbagi shaktam da chauna singnarakle होंगलगलिबा फिबम असिदा नव होंगना अपुनबगी शक्तम अमा सागतमिनदुना लमदम असिदा महौसागी इंगतप्पा पुनसिरोल अमा हंजिलकनबा होटनाबगी तंगाई फदबा मतम अमा लागले हाइना फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स मणिपुरना थादरकपा जेरोल अमना फोंदरकले जेरोल असिना मखा तारदुना हाई हौखिबा मे अहुम लिशिंग अनि कुनगा हुमदोगी लाइबक थिबा थौदोक अदुना मरम ओइरगा खुंदामिनरिबा मैतै अमदी कुकी कांगलुप अनिगे मियोय लिसिंग हुमफु हेना लांजेनदुना मणिपुर की तोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंगदा हांगबा रिलीफ कैंप सिंगदा चंगजफम लौदुना अवाबा कया खांगदुना लेरे जही अनि मखाई हेलबा क्राइसिस असिना सांगलबा मतम अमा इरमदम असिदा तंगदु लेतादबा फिबम अमा मायोकनरकले मसिना मरम ओइरगा मणिपुर खुनागी सेनमिटलोंदा खम थेंगना सोगलक्तुना नोंगमगी सूरगा हिंजबा खुंदामिनरिबा कांगलुप खुदिंगमकी मियोयसिंगदा खम थेंगना अवाबा कया अमा पीबदा नतना खुनाय असिदा तोंगान बा क्राइम कया अमा नौहोंगना थोगलकनबा मचाक अमा ओइरकलक्तब नते
पुना हिंगमिनाबा पुना चौखटमिनाबा थबक खुदिंगमक्ता ऑटोनोमी लैब खुनाई अमा सेमगटमिनाबा अमदि मैतै अमदि कुकुई फुरिप अनिगे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंह मसा मसागी युमदा हंजिल हन्नबा अमदि IDP सिंगे सेनमिलोन फगल हन्नबा पांदमदा हौखिबा लिसिंग अनि कुनमंगागी डिसेंबर कुनगमापंदा होटल इनफान गी संगाई हॉलदा लमदम असिगे अखंग अहि कयाना सरुक यादुना 1 day academic discourse on normalization in Manipur haiba hiramda khana nainaba mifam ama folksna mapung oiba thodang loduna pangthokkiba leire mifam aduda akhang ahi singna thambiramba suggestion singda yumpham oiraga lamdam asida mahusagi ingtapa phibam hanjilaknaba khongthang sing Federation of Civil Society Organization Folks Manipurna mari leinaba singda taksin baga loinana पांगथोक याबा थबक सिंग पांगथोक्तुना थबक तो ओंथोक लगनी हाइदे लोइनना क्राइसिस असिना खम थेंगना अवाबा मायोकना हल्लबा लांजेना ख्रबा कुकी अमदि मैतै अनिमकी मियोइ सिंग मसा मसागी मयुमदा हंजिलक्तुना महौसागी इंगतप्पा तंगदु लैताबा पुनसिरोल अमदा हंजिलक्नबा होनबदा फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स मणिपुरना पाइखलगनी हाइदे Job creation and economic development in our state Manipur and also the role of Panthoibi Housing Finance Company Limited in the field of financial sector haiba thimda ngasi Manipur gi masak nairaba resource persons sing amasung youth sing gi oiba unique convention ama Panthoibi Housing Finance Company Limited na sinduna Palace Compound da leiba City Convention Center gi auditorium hall da pangthokre Tharamadu Gamari Lenana Panthoibi Housing Finance Company Limited ke chairman amade managing director Thoksom Hemo Singna Phongdokibada Housing Manipur gi Senmilon asi asuki matik phibam sokchile Lising ani taraga mapandagi horaga idamdam Manipur asida Lanai Private Financial Institute singni haiba mayam ama chengum saubugum Pangling daling khanarakiba amasung hairiba sing asina mathang kaitharakibana financial crisis thokpagi awaba kaya mayoknake amasung COVID-19 amadi hauzik lamdam asida thokliba irang asina lamdam asigi miyam amuka hena awaba chaitheng kaya mayoknari maramaduna ngasigi luraba tanja asida aikoi Manipuri praja sing khakta natana North Eastern region da leiriba praja sing aikoi pumnamaki yaifanaba Public Limited Housing Finance Company ama oiriba Panthoibi Housing Finance Company Limited na achoba thodang loduna sermilon fagatnaba hotnari haina phongdokhi companies haina ma'am khangdiriba koi TransUnion civil leiriba experience leiriba Equifax leiriba Crif high mark leiriba hariba since we have registered every all these CICs aduga amuksu akoi Financial Intelligence Units, FIU, Government of India. All these we have settled everything, we have registered everything. Today it has become a legal entity. Actually it is very proud moment I am telling you once again to all the media friends. Have a from this very smaller state ko picture raba ko iramdam sana leba Manipur sida koi Manipuri people is ha ko na lishak ni khachaba set up tawjaba ko iramdam sigi Manipur sigi leba le how the soil da set up tawjaba sumba Public Limited Finance Company ama Public Limited Finance Company no hajar targadi Public Limited Housing Finance Company hariba country se total number of housing finance company hajariba 90 levels out of this 90 se kara no have kanda LIC Housing Finance Limited ICICI Home Finance Limited PNB Home Finance Limited Tata Capital Home Finance Limited etc heavyweight minglu banjaro it's could sapro without finance nothing can happen habis level na koi kuni makki khara koi na laina even knowledge kunchen ara kana table da thamakanda let's to discuss everything ultimately let us find out the solution for asi agwakulunsi sipura kanda de koi nasagi tapna sakta ko harba kanda koina CUP gi khara auskat be jaga ma da Panthoibi Housing Finance Company Limited haina sign board laga branch sama le matamda oh Panthoibi Housing Finance Company Limited head office in Manipur si sakta lakka de na ultimately it will become facilitator from this our very smallest state also we must be very proud for this also Chai amagi mamangdagi masagi kidney animak fail oiduna aruba phibam amada Lairakiba Lapupa Tera Kunodagi Tayanjam Bovichage Damag Kanglaipak News Tengbang Loop KNTL Gemaikai Dagi Anirak Suba Oina Sel Oina Lupa
लिशिंग कुनमंगा चामा तेंगबांग पिखरे इम्फाल वेस्ट के लफुपा तेरा खुनौदगे तायेंजम बोबिचा अपोकपा तायेंजम कुलायाइमागे अनाबा लायेंगनबा खरदा मतेंग ओइननबा हाइदुना KNTL गे थौमी सिंगना महाकी युमदा चतुना सेल तेंगबांग असे खुशिनखिबने हारिबा तेंगबांग पीबगे खोंगचत अदुदा KNTL गे प्रेसिडेंट तखेलंबम बॉबी वाइस प्रेसिडेंट आरामबम बेदना जनरल सेक्रेटरी साइखोम एबी मैटै पब्लिसिटी सेक्रेटरी रोस माइबम अमदी लोबासिगी मरु ओइबा थौमी सिंगना सरुक याखे ngasiगी तेंगबांग पीबगे खोंगचत अदुगा मरी लेना KNTL गे माइकैदगी बोबिचागी अनाबा असिना मरम ओइरगा इमुंग मनुंगना नंगलिबा अवाबसिंग असे खरदा ओइरबसु मतेंग ओइननबा लमदम असिगी मियामनसु अंगंबा मतेंग पांगबिनबसु फोंदोरकले अमरोमदा अनाबना मरम ओइरगा युमदगी हेंदोकपा ngamdana लेरिबा तायेंजम बोबिचागी लोइनबी तायेंजम रोमाना फोंदोखिबदा महाकी मपुरोइबना अरुबा फिबम अमदा युमदगी हेंदोकपा ngamdana लेरकपा असिना इमुंग असिदा हेना अवाबा कया मायोकना हल्ले मासिदा नतना इमुंगी ओइरकलिबा फिबम असिना मरम ओइरगा चही मरी खक्ता ngairiba mahaki pikliba masa asibusu ngasi phawba school ka hanba ngamlaktre maram aduna KNTL na imung asigi awaba kaya asibu masak khangbiduna angam batengbang pangbirakpa amasung mahaki mapuroibagi anaba asibu mapung fana layengba ngamnanaba lamdam asigi miyamnasu angam mateng pangbiu haina phongdorakle nachamaga ikon ma phingi Migi imungna laiba pot thang thangin tora wai ba wo tayega nei purai bu layang jarakani adui makhata ngamta na I phinu ngamu kara sara ga I purai ba layang aduna mayana num sibi ai Radio Listener Guild Manipurna Anoba Chahi Haurakpage Ahanba Nongmaijing Numita Chahi Khudingi Sinba Taraga Marirak Suba Radio Tabiriba Senge Sakhang Mai Khangnabaki Thauram Ama Bamapur Aribam Laikai de Laiba Sophia Barmachari Mayungi Sangai da Pangtokre Thoramaduda veteran politician Okram Joy Singh Sangairaba actor Koirakpam Biswamitra senior actor Purailatpam Sanatomba Amade Manipur ki tongan ba mafamdagi lakpa radio listener sing amadi radio station da lakpa RJ Singh amasung announcer Singh su saruk yake tharamadu ka mari lenana veteran politician Okram Joina phongdokhibada parliament natraga state assembly da miyamgi mihut oina khankiba representative singna Miyamda pau ama yauhange hairagadi press media ge khuthangda yawali aduga press media house singda thabak tawriba miyam asidi unelected representative ne aduna press media haiba asidi democracy chatpa leibak amadadi yanglen saruni haina phongdoki loinana mari subada press mari suba democratic की तंगाई फतवा organ से की मनुदा press है जी अमनी अदुबो press है जी press includes I know खंगे बता हो जी खबर की पाव की रिपोर्ट डालते सही बा अरे मायाम से मसले तो पाव एक्टिविटीज मायाम से मसी यावना democracy ki achauba makong amani maduna Pandit Jawaharlal Nehru na hairabi praise he is the unelected representative assembly da laiba MLA sing honorable Bharat ki parliament da liba member of parliament se makoina praja ki message mayam puraga Laibak ki apapata mamiyam ki apam khana maduna elected hoy aduga madu elected tinna tawa unelected representative siakuram Mayang Imphal Assembly Constituency ki manung chanbada leiba Chabung Company Bengun Uchiwa Wangbal Phagak Jaw Komlakhong Hiangkhong Laphupa Tera amadi Khodrakta leiba water supply sing ase kendra asig MLA Kongkham Robindro Masamak yauna PhD gi chief engineer Laisram Kiran Singh amasung executive engineer L Roshan Singh amadi atai official single loinana punna chatuna yingchinkhre hariba water supply scheme asi Jal Jeevan Mission JJM amadi NDV gi senthang makhada saribasing asi loisilakpa yaure aduga loisindriba kharasu yauri aduna loisindriba sing asi
अथुब मतमदा लोइसिंदुना मियामदा थंगनबा इसिंग फंगहनबा एमएलए कोंखम रोबिंद्रोना डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर अमदी मरी लेनबा कॉन्ट्रैक्टर सिंगदा अकनबा इंस्ट्रक्शन तौख्रे हाइरी। Creative learning system, smart coaching for competitions and life skill training na sinduna grand inauguration come felicitation ceremony ngasi pangai bazar da leiba creative hall CLS building da pangthokre thoramadu da Manipur University Research and Development Shelgi director Professor CH Iwohul Maitei Presidency College Modbung Utilize Moirang College ki Zoology HOD Professor Laisram Kiran Chandra Singh, Sainik School Imphal की Selection Grade Teacher KH Premanand Singh, SBI Pangai Branch के Manager N Khirojit Singh अमसुंग Glovis Web Solution के MD Roshni Kumar Yambem ना मथंग से ना Chief Guest President अमदी Guest of Honor ओइना सरुक यादुना पांगथोखे। थरोंगी सरुक अमा ओइना कोचिंग इंस्टीट्यूट असिदगी माई पाख्रबा माहिरुई सिंहबो अचंब खुदोल पीदुना तरामना ओखिबगा लोइना माहिरुई सिंहगी पेरेंट्स सिंगा इंटरेक्शन प्रोग्राम अमसु पांगथोखे। थरोमसिगा मरी लेना नेशनल अवार्डी थौनाउजम सोमोकांत लुवांगना फोंदोखेबदा हौजिकी कुनगमाथोई सुबा चहिचा असिदा माहिरुई सिंहदा ताकपी तंबीबगी लमदा ऑडियो विजुअल एड सिंगना पीरिबा कानाबा अमदे Mai masing tambada mama mapa oiba singna lauriba thaudang singi maramda wa ngangkhibaga loinana angang singi inborn talent singbo mama mapa oiba singna khangbirabadi soidana mai pakpa ngamgani haina phungdokhi talents ama angang singi fokpada yaujare inborn talents doni hoji koigi ojana sida tholi mede yauribase creative haibase sida inborn talents do yauraga lakadaini angang khudingmaki pokliba angang khudingmak magi tongan be ishorna gift amon pire area amonda sanabado oibeyai laiyekbado oibeyai tongan hiram leiba meyam asida samna aina example oina haijaba matamda koigi angang amana koigi phanglangda mana het hairako matamda magi activities hairako matam sida phanglangda koina so pare yelakpayai marker pare yelakpayai natraga any Pulai ho para election ba matamda ai koi Manipur de ke doi ha matamda he chaibi bam yawe koi India ge system da adu chawphala ba lai bak samna ha matamda ai koi gi USA gumba China gumba Japan gumba de anga tawri bo sai roi nei ngasai construct tawal nei ba si je 21st century da yamna ai koi emerging oi ba du learning system ma angang ri la ho ba dai tamo ba dai ne mado parents na u ba dai ni teacher na u ba do na te anga amoji ki phangla nation matamda koi gi phubana hali chaibana hale madu doi koina parents ma oi butara badi madu tawbi ga no na haijara ka dai ni dari koi soina parents ma ora kanda e angang sa yi ko koli bise sumoi new am sumoi my form ta tarwe adu magi tung gi magi learning studies da kari no ha matamda ma sa aphaw painter mo ra pa yai samna ha matamda nasi ki phaw ri painter me am lai ga Mona Lisa ये को तो पावर में महाग से अतो पा महाई स्किल में सलम ताली महाग पावर है पेंटर मोय ना महाग पृथ्वी दा ममिंग चले सुमाई तो गना अनी सुबदा एग्जांपल इन हाय मतम दा नुपी मसा सिंगना महाग ना मिंगसिया लमु ओ मतम दा मान Indian Red Cross Society Manipur State Branch के चेही के कैलेंडर सोसाइटी असिगे MG Avenue da Laiba Office da ngasi phongkre calendar phongbagi thoramadu da Vice President Dr. RK Nimai retired IAS Chairman Narendra Ningomba former Chairman Dr. Y Mohena athoiba mithung lensing oina saruk yakhe loinana Kakching Thobal Imphal East Imphal West Bishnupur District Branch Singi Chairman Secretary Amadi Maru Oiba Thomi Singsu Sarugyake Tharonga Mari Lenana Indian Red Cross Society Manipur State Branch ke Chairman Narendra Ningombana Fonglokibada Organization Amagi Calendar Haiba Asi Asuki Matik Maru Oi Calendar na Organization Aduna Mioiba Kunagi Thabak Kayam Ama Tokre Natraga Taurakadauri Haiba Khangba Takle Maramasina Red Cross Society ke calendar na Red Cross Society ke volunteers singna Mioiba Kunagi Damak Kathokpa Amagaluna na Thabak Tauribagi Haibadu Takli. Chaliba chahi lising ani kun ga taruk asida class 10 kagadaba kangluk ke
irang na sokhalaba sel thungi awaban nanglaba mahiroi singidamak thau enterprises na sponsor toraga lemna tha ahum chathagadaba maths ki foundation course ngarang dage Imphal West ki gari makha lekai da leiba thau enterprises ki office ta hogdokre foundation course asi hogdokpa ka mari lenana thau enterprises ki founder cum proprietor oibiribi ningthaujam ongbi bina kumari khangembam na phongdorakpada ngasi hogdokliba foundation course asigi pandamdi haukiba chahi lising ani kunga humdoigi megi ahumdagi haurakhiba kangluki irangna awaba taraba mairui singi yenglaga thau enterprises na angamba mateng khajitang oirabasu pangjaba oina asigumba foundation course asi lemna sinjabani hariba foundation course asida gari makha lekai gi akoibada leiriba amade manipur da leiriba awaba taraba mairui singna lemna saruk yabi yu haina phongdorakle ngarang hogdokiba maths ki foundation course aduda mahiroi kuntra romna saruk yake mamang chehi ke march tagi hogduna kanglei peoples against narcotics and psychotropic substance na mayai kaba nisha gi ipakta nisha gi mayokta chatharakpa poster campaign gi saruk ama oina ngasi Kanglei Panas na Nambol Kaithel da poster campaign pangthokre masagi chahi kungo viva singda inkhalakliba mahirui singda mayai kaba chinjak makhal amata UNB gano PB gano public place da mayai kaba chinjak surupna chingba amata sizinabi gano iramda masida leiriba school college ki akoibada meter chamagi manungda makhal amate gi mayai kaba chinjak UNB gano iramda masida isai nongmai harau kumhai amadi thogdok wathok singda makhal amatagi mayai kaba chinjak yaudana pangthokpiyo school college amadi laikai khungang singda leiba club organization singna mayai kaba chinjak ki maramda awareness program sing pangthokpiyo amadi isa issue sing sembada aikhoi punna thodang lominarasi haina thaba poster sing kanglei panas mayai loishange general secretary wahas phundrei mayum nambol kaithel Lukmai Sintha Luke के secretary Y Santi Nambol Apunba Nupi Luke के executive member L Sumila DPU BO Nambol Youth Wing के BP Khomdram Sunil Amade Kaithel Phambi Singna Saruk Yaduna Nambol Kaithel के अकोइबदा कोइना चतुना poster थेके poster campaign अदुगा मरी लेनना कंगलई पनास मयाई लोइशंग के general secretary Wahas Pundrei Mayumna Phongdokibada Tungi Yumbirel Oirakadoriba Nahasing Ngasidi Nongmanong Maginisha Ipakta Iraknabagi Chang Wangkalagliba Ase Aikoi Amata Oina Lepminaduna Tungi Yumbirel Sing Kalaushi Haina Phongdoki point taruk yauba poster campaign nama Manipur ki kachin koya sin mathungna leptana sangsil lakli khardang panjarabada farmani ma kaithel amadi lilong thongpal Imphal East ki mafam kayada atay mafam kayada so aikoi leptana asigum laba poster campaign la sangsil lakli maruina poster campaign na sida maruina koi na aijaling libadi mayai ka batinja kasi pikli bangang sing hawjiki matamda School tamliba mahiroi sing class 8 9 dagi hauraga jarda talab amadi churuk khaini asina chingba makhal makha kayagi nisha mai ka jinjak sizin rakwa masi dukan phambiriba mayam nasu karbar tobiriba mayam nasu angang sing asida hairiba asigum laba mai ka jinjak sing ase pibi ganu aiba loinana School college ki anakba 100 meter ki radius ta leiba adugum laba dukan tawbiri bajlina using nasu mafam matuda hairiba mai ka batinjak sing ase makhal lamata yon bida ba kaithian da amadi mafam kaya da hamliba dukan sing asina su yon da ya da ba ahlaman singna sizinna ba adugum ba ahlaman sing da piraga su apit pangang sing sahi kulumdoi chaudhry ba kulumdoi ki makha da leiba angang sing da asigum laba tinjak sing ase bibi ga Lamdam masige MMA fighters singbo Malem Thakta Pukhanabagi Pandamda Loinana Manipur Pride MMA Rise of Warrior 1 Haina Mingthonba event ama JAC ge April ahum dagi hawdok lagani haina Rise of Warrior 1 gi event director Rangam Chiru na phongdorkle wafam asing asi Chingmairong da leiba Classic Grand dagi Dynasty Hall da pangthokiba paugi mifam amada phongdokhibani mahangna makha taraduna hai
Team Bonjo MMA Fitness Management Shinduna Pangthokadoriba event asi maru oina lamdam asida hojik oiriba wathok lanthok kaya asina sanaroi singda mapung fana sanaba pangalaktabana maram oiduna mapalamda chatuna sanarakpa sing asigi khanduna masana asigi sanaroi singbo mapung fana semgatpa ngamnabagi pandamga loinana khongthang asi paikhalakpani amadi event asida amateur amasung pro fight sing leigani haikibaga loinana event asigi screening su April 3 ki mamangda pangthokani hairi. On the 4th of April, the first week of April, tentatively the 4th of April, which is Saturday, we are trying to avoid angang singi board exams kari kara matam mayam de ko yenga April sina khara conducive oigi dabra adina team asina akoina adugi decision that ajarakpani. Finally, we have to respect our warriors with the population of Manipur. Akogi ratio yengba matamda our fighters in ratio to our population, we have elite fighters fighting in different organizations. We have Manipur's first fighter in the Matrix Fight Night, and so many other fighters. I can name some like Jacko Lystrom is there, brother Lystrom Chaurazit is there, and of course our very own Jojo Rajkumari is also there. They will be coming for the event in April. They will be the professional fighters, and we are also inviting amateur fighters. Khurai Genial Club ki lising ani kungataruk kungatare ke nauna thopu gada pasing khankre ngasi Imphal East District ke manung chanba Khurai Thangjam laikai lining thau awang ballampakta leiba pangthokiba club asigi nauna thopu gada basing khanbagi thoram aduda laikai asigi ahlaman naha kayana saruk yake Youth Affairs and Sport ki makhada Youth Center amadi Primary Health Sub Center amasu oiriba club asigi nauna president ki thopuna na bakhalaba Dr. Moirangthem Semjai na hai khunai amat chaukhat pa haiba ase imung manung Kairo laikai amadi club ki achoba thodang lei club asigi maru oiba pandam di horakliba tungi naha singbo afaba yumbi amamam oinaba pauktak piba amadi angamba mateng pangnaba hotnabane loinana nauna reform tawraba club asida club asina konba naha ahal khaktana thodang lominagani haina phongdoke ngasi club asigi nauna general secretary ki thopuna bakhalaba Khetri Mayum Johnson ki maikaidagi su hairiba club asina koliba mafam singda Lairiba ahal laman khaktana angamba thodang lominasi haina appeal tawke nauna thopuna bagi ari anoba shinabagi thoram aduda club asigi vice president Tayenjam Ibomcha Moirangthem Bimananda amadi finance secretary Moirangthem Imona Chingbana maru oiba mithunglen sing oina saruk yaki Samajaba sema matamsida imungdagi yawi lekai ki chakot thorang ma torkum matamda club ke so thodang lei aduga loina na club sigi maru oiba pandam di hawulak libangang sing sida koina karamba mateng pangaga koktak tiraga makoi bu samaj ki yumbi ama gonda club sigi so thodang dei habagi pandam sida club ki maru oiba thodang mayam ama loina na club si nongna reform to ni koi ahalon naharon hana lermiba koi sai su angang nibising sida makoi to encourage to loina na club ki oiba thodang sida 27 ki president ki pamji paijabni leba ma chapat pai bise maroina naharon singi alon singi punna koi sengbat pa thodang sei da koi club sin na yumpham moiraga platform mo moiraga yam maroi ba thodang ama lobom thokpa koi longnana bagi damakta koi club si asi koi charge lojabani maramdana koi members sing koi punna koi pakat charpa sida koi saruk yana basu mayam punamakta sojok bibiraba nijari Lions International District 322D Manipur Region Lion Clubs of Kanchipur, Kanchipur Centurion, Kanchipur Greater, Kanchipur Palace, Kanchipur Unify and Lion Club of Singjamaina Punna Sinduna ngasidagi hauraga tha asigi tang taraga mathoi fawba chathagadaba Hungers Free Week Cook Meal Distribution ge thoram ama ngasi
Boundary gi issue haiba ase Manipur gi yamna maru oiba issue amane ngamkhai shambal ningthina khadrabanina yumthangnari balebak singgi law kaina illegal immigrant mito biranchak kayana machine khangdana changchilakpana ngasidi aikhoi gi miyamna makhal khudingmaki chaitheng phanglibani haina Kumbi Assembly constituency da lakadaba taraga humdoi Suba Manipur Assembly Legislative Election da candidate ama oinanaba thaurang tauriba Moirangthem Megachandrana phongdokre wafam asing asi Marirak Suba oina Assembly constituency asige polling station 29/10 gi prajamiyamna ngamba phau amade sial gi mateng pangbagi thauram ama Kumbi Municipal Council gi ward number 8 ke Kumbi Leirak Achauba Ima Fawaibi Community Hall da pangthokiba mifam amada haikibani 29/10 gi polling committee na sinduna Kumbi Block Congress Committee KBCC gi President Naurem Bimol yauna Miyamna saruk yaduna pangthokiba thorom aduda Moirangthem Megachandrabu amata oina saugatuna NIC ge nauna yauraklaba polling station asige miyoi singda Megachandrana Congress ke lengyan yanduna harau taramba okay Moirangthem Megachandrana phongdokibada aikhoi gi yumthangnariba leibak amaga gi marakta ngamkhai gi chayetnaba mafam marang khanglaktaba ngamkhai city Morega Burmaga Tainaba border pillar gi chayetnabagi wathok mayam amasu miyamna thengnaribani thangnaba leibak ani gi marakta boundary gi mafam marang khanglaktaba aikhoi gi state asida matam sangna asum changchilakpa asigumba thawong asina lamgi ngamkhai asi asum pingselakpa tarabadi aikhoi gi leifam kadai dano haiba asi chahi kharagi matungda soidana aikhoi gi yellow misingna mayok naragani aduna boundary gi issue haiba asi Manipur gi yamna maru oiba issue amane masigi mathakta illegal immigrant singna lepa leitana changchilaktuna aikhoi gi iramdam asida chingmai kokthokuna poppy plantation toba anau ba khun kaya tasilaktuna mayai kaba nisha kaya sungduna madubula lonba nongmai paiba geng kangbu amaga paisa saungna tanduna Manipurda leiriba mamal yamlaba naha kaya asibu Manipur gi wangmada India gi mafam khudingmakta mayai kaba nisha sing yonba fatraba nisha asige sungpham aikhoi gi state asige chingi district singe tongan ba mafam singda oshilakpa khun mayam ama takshilakpagi problem mayam ama narco terrorism gi chaitheng amasu state asina yamna chauna mayokna duna leiri haina phongdoki boundary si mache tarakpa mafam marang khalakdaba aikhoi boundary gi sambal se laiba amaga loina bagi sambal se mafam marang khalakdadra aikhoi border pillar aduda soire Morega tainaba Burmaga tainaba aduda soire haibana sing aikhoi wathok yam thokduna imaiben kaya na aikhoi de lambi de lawgi bodo madu boundary gi yedara koini thangnaba laiba ani marakta boundary mafam khangtaba aikhoi romda sum changchilakpa aduna ai ima laiba haibsi karino hairadi aine lejariba aine khori nauri taraga leriba ai iramdam asida ai lejariba lamgi ngamkai sum pixelaba taragadi aikhoi lefam kadai dano haibama chahi khargi matungda question ama lagadori bani aduna boundary gi issue haibse Manipur gi oina yamna maru oiba issue mane ba khoi aduni mathakta amuk mappa halamdagi changchilakpa boundary do ningchi nungaina khadrabadina Mapalamdagi koi Burmadagi oibiyai Bangladeshdagi oibiyai tongan mat thangnaba yumthangnaba leibak singsidagi changchilakpa atuma mitop kaya illegal immigrant harisi maduna masuk dominate torkanda aikoi ching kaya kokthoga aduda aikoi makal makagi nisha poppy plantation tawba chingmai jawji kokthoga makoi ni khun tasilaga tongan aikoi haujaramba mahoksagi uwa aikoi mahi maru mayamse sum taksilaga Lamdam masida awa ana taraba amadi tola taraba miyoi kayabu pukning thawgatpagi thabak tawba imung kayada hingminnasi aikhoi haibege pandamda imung kayada paisa ge mateng amadi EP duna mateng pangduna matam sangna chahi manga ge mathakta humanity service tawraklaba group natraga association singbu pukning thawgatpa oina lamyan bahijam irawat memorial award for humanity service award lupa lakh amaga loinana momento chatiba tha asigi manungda piragani haina lamyan bahijam irawat memorial award committee ge convener Ojit Sorokhaibamna
थादोरकपा चेरोल अमना मियामदा खंगलकले एवार्ड असिगिदमक फॉर्म थाबा चलिबा था असिगी चैचत जनवरी 5 2023 तगे हौरगनी फॉर्म गी ममल लुपा 1,000 ओइगनी हाइरे चही 5 गी मथक्ता लेप्तना ह्यूमैनिटी सर्विस तौरकलबा मणिपुर बेस्ट ग्रुप और एसोसिएशन फॉर्म लौबीबा यागनी हाइरे फॉर्म थाजिनबगी अरोइबा मतम जनवरी 13 2023 ओइगनी अकुपा मरोलगिदमक पिजरिबा मोबाइल नंबर 8575645439 असिदा पाउ फाविरकनबा हाइना खंगलकले नेशनल अमदी इंटरनेशनल की पाउ पिजरी ड्रग की वाहौदगी यूनाइटेड स्टेट ना वेनेजुएला दा अकन अटैक चथखरे मासिव अटैक चथरबा मतुंगदा यूएस लानमीना वेनेजुएला की प्रेसिडेंट निकोलास मडुरो अमदी महाकी लोइनबी सिलिया फ्लोरेंस फारगा प्लेन दा हापतुना अकंगनबा मफम अमदा पुखरे हाइदे थौदोग असिगा मरी लेना यूएस की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना महाकी सोशल मीडिया पोस्ट अमदा फोंदोखिबदा यूएस आर्मी के डेल्टा फोर्स ना वेनेजुएला के कराकस्ता अचौबा अटैक अमत चथदुना लेबाग अदुगी प्रेसिडेंट निकोलास अमदे महाकी लोइनबी सिलिया फ्लोरेंस फाबंगमले हाइरे वेनेजुएला के कराकस्ता यूएस मिलिटरी ना चथकिबा मासिव अटैक अदु यूएस लॉ एनफोर्समेंट गा कुपना तानरबा मतुंगदा पांगथोकिबा अखनबा थौरांग अमने यूएस आर्मी के डेल्टा फोर्स ना चथकिबा अटैक अदु यामना सिंगथानिंगाई ओइ हाइनसो डोनाल्ड ट्रम्प ना फोंदोके वेनेजुएला की प्रेसिडेंट निकोलास अमदी महाकी लोइनबी फादुना पुरकलबा मतुंगदा महांगना तौखिबा मराल सिंगी वायल चथनबगिदमक यूएस की कस्टडीदा लेरे यूएस की डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर ना महाकी सोशल मीडिया एक्स दा थादोरकपा वारोल अमदा वेनेजुएला की प्रेसिडेंट मडुरो अमसुंग महाकी लोइनबी फादुना यूएस की कस्टडीदा वायल चथनबगिदमक थमलिबा असे वेनेजुएला के अनौबा खोंगथांग अमा पुरकनबगिदमक नि हाइरे प्रेसिडेंट मडुरो असे ड्रग ट्रैफिकिंग दा चाउना चेन्नई हाइना मराल सिरदुना हौखिबा था कयागी ममांगदगे यूएस अमदे वेनेजुएला के मरक्ता उंखटनदुना लाखिबनी अदुबु ngarang यूएस के डेल्टा फोर्स ना मासिव अटैक अमा माई पाकना चथरबा मतुंगदा प्रेसिडेंट फाबंगमखिबनी हाइरे स्टेट अदुगी हेल्थ के लमदा फिबम फगटहनबा स्टेट लेंगांगना पाइखली हाइना असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा फोंदोखरे सोशल मीडिया दा थागलकपा वारोल अमदा चीफ मिनिस्टर ना हाई लेंगाक असिना इंफ्रास्ट्रक्चर चौखटहनबा खक्तदा मिडियंग चंगबगी मथक्ता मियांगी निंगथिना सेवा तौबा ngamba मपुंग फाना ट्रेन तौरबा ह्यूमन रिसोर्सेस सेमगटपदसु मिडियंग चंगले स्टेट अदुदा मेडिकल की लमदा हेना मपुंग फाना निंगथिना पीदुना हेल्थ की फिबम फगटहनबगी लमदसु मपुंग फाना थबक पाइखली हाइना चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा फोंदोखि आईना थिंख्रबा सीपीआई माओइस्ट पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला की आर्मी बटालियन कमांडर याउना माओइस्ट की मियोई कुन लेंगाक्ता चंगजरखरे हाइरे पाउगिली खुन अमगी मतुंग इन्ना मकोइना हैदराबाद लेबा तेलंगाना की डीजीपी सिवादा रेड्डीदा चंगजरखिबनी हाइरे मकोइना चंगजरकपा मतमदा अमेरिकान साबा कोल्ड राइफल अमदे इजराइल द साबा टावर राइफल AK-47 इंचार्ज राइफल यामलबा नोंमै मरु याउना सेल ओइना लुपा लाख कुन हेनबगी सेनफम यावरखि हाइरे थरमदुदा वा ngangbada DGP ना हाई लेंगाक्ता चंगजरकलबा माओइस्ट सिंगबु माउसागी पुनशीदा हंजिलहनबा लेंगाकना लुपा करोड़ अमगा लाख 34 आपिकनी लुपा करोड़ अमगा लाख 34,000,000 काइथोकले लोइना मियोई अमममदा खुदकी ओइना तेंगबांग ओइना लुपा 15,000 खुशिनकी हाइरे मध्य प्रदेश के इंदौर लेबा मफम अमदा वाटर सप्लाई के लाइन दा टॉयलेट
साजिलंबदगी लीक ओइदुना कंटामिनेटेड ओइरबा इसिंग थक्लुबदगी हौजिक फावबदा यामद्रबदा मियोय 10 सिखिबगा लोइना मियोय 2 गे मथक्ता हॉस्पिटल दा पुखतुना ICU दा थंबा यावना लायंग चथखिबदगी इंडोर अमदी अकोइबदा लैरिबा मियामना कीबा अमदी पाखतपगा लोइना इंडिया गे क्लीन सिटी ताख्रबा मफम असिदा मियामना वाटर सप्लाई गी इसिंग सिजनबा लेप्तुना दुकानदगी इसिंग बोतल अमदी जार सिंग लैदुना इरु माइथजबा फावबा सिजनबा हौखिबता नतना दुकानदगी लैरकपा इसिंग अदुबुसु युमदा मिनिट 15 रोम सौहंद्रबदी मियामना थकपा अदु किनारे हाइरे पावगी लिखुन अमगी मतुंग इना इसिंग लैदुना सिजनबा असिना मफम अदुदा लैरिबा मियामगी सेल थुंगी फिबमदा का हेना सोक्सिलकपदा नतना इसिंगी अवाटपा असु लैरकपदा खुदोंग चादबा कया मायोकनारे हाइना मफम अदुदा लैबा मियामना फोंदोकनारकली राजस्थान लेंगा की स्कूल सिंगदा नुमित खुदिंगी पाउचे पाबगी हैनबी असी तंगाई फदबा ओहनख्रे हाइरे राजस्थान लेंगा की खोंगथांग असी लेंगा की स्कूल सिंगदा तमलिबा माहिरुई सिंगदा पाबगी हैनबी लेहनबा वोकैबुलरी फगल हनबा अमदी जनरल नॉलेज हेंगर हनबा हाइना लौखटकिबा थौरांग अमने ममांग चेहिगे डिसेंबर 19 दा थोकिबा लेंगा के ऑर्डर अमदा लेंगा के स्कूल सिंगदा अयुक असेंबली पांगथोकपा मतमदा मिनिट 10 खक काइथोकतुना माइरोय खुदिंगमंगना पाउचे पागदबनि हाइरे मिनिट 10 खक पाउचे पाबा असेना माइरोय सिंगदा हौजिक लेबाग असिदा थोकलिबा करेंट अफेयर्स सिंगे मतंगदा खंगहनबगा लोइनना चही नौरिंगैदगी लेबाकी ई पाउ ममुताना खंगहनदुना मसा मतोमता एनालाइज तौबा ngamhannaba khonnagadabani haire सानबगी पाउमुक पिजरी हाउरेबी नॉर्दर्न स्टार क्लब अमदी हाउरेबी अपुनबा FC ना पुनशिनबा तरुकसुबा चंद्रनदी ट्रॉफी 9-man aside state level village open football tournament लिसिंग अनि कुनगा तरुक ngasiदगी हाउरेबी कांगजेबुंगदा हौदोख्रे नुमित कुनगा माथोइनी चथगदबा टूर्नामेंट असी स्पोर्ट्स फॉर पीसफुल कोएक्जिस्टेंस हाइबा थीमदा पांगथोकपनि हाइरे ngasi हौदोकबगी थौरमदा हानेगी डिप्यूटी CM युमनाम जॉय कुमार सिंह सोशल वर्कर करम बसंत सिंह लाइटोंजम जयानंद सिंह यू रामेश सिंह अमदी हाउरेबी नॉर्दर्न स्टार क्लब की प्रेसिडेंट लेमा पोकपम इकेंद्र सिंह मथंग सेना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखे ट्रॉफी असिगी विनर दा कैश प्राइज ओइना लुपा लाख अमा अमदी रनर्स अप दा लुपा लिसिंग यांखैगा मंगा अमदी ट्रॉफी यावरे टूर्नामेंट असिदा मणिपुर के तोंगान तोंगानबा लमदगी लापा फुटबॉल क्लब पुना कुनगा मरीना ट्रॉफी लौनबगीदमक अकनबा लंबा तौनगदौरे ngasi टूर्नामेंट हौदोकपा नुमिता हाउरेबी नॉर्दर्न स्टार क्लब हाउरेबीगा ऑल स्टार क्यामगैगा सानखे मैच अदुदा ऑल स्टार क्यामगैना पीबा मतमगी मनुंगदा पांजल अहुम सिनोदा माइपाखे ऑल स्टार क्यामगैगी पांजल सिंह अदुदी टीम असिगे जर्सी नंबर 4 वाई सुरचंद्रा जर्सी नंबर 3 के लमगानबा अमदी जर्सी नंबर 13 एस रणबीरना चनखिबनि हाइरे अरोइबदा मरोइबा पाउमुक हना पिजरी नौना मिखल पांगथोक्तुना पॉपुलर गवर्नमेंट शेमलबा मतमदा मणिपुर शांति हजलकनी हाइना AICC के मणिपुर इंचार्ज सप्तगिरीना फोंदोखरे सेंसियस पांगथोक्नबा होनबगी मायोक्ता मियांगी खोंजंग चंगचिलगनी हाइना कैंपेन फॉर जज एंड फेयर डिलिमिटेशन की कन्वेनर जितेंद्र निंगोमबना फोंदोखरे मैतै सिंबो SD लिस्टा चलौद्रबदी मितो मिरांचा सिंगे इपाक्ता इरागनादुना लुखरगनी हाइना मैतै मितै ट्राइब यूनियन ना फोंदोरकली लमदम असिदा महौसागी इंगतपा हंजिलंगनबा खोंथांग सिंग पाइखटपदा अपुनबगी थौदांग लौमिनसी हाइना फोक्सना फोंदोरकली अमदी प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मैम चेंगुम सौबुगुम
yunglakpana financial crisis thokale haina thokjom hemo singna phongdokre ngasigi oinadi Mami TV na sandok chaba prime time news matang asal loishinjare pumna makpo amukahana kurumjare awaba phongdokpa di purana rasbari Radha Damodar Holipala Association gi president gi thau pubirambi Guru Ningthemcha Ongbi Leipak Leima Debina Haukiba Chaichat Ahum Tha Ama Kumjali Singani ga Kunga Taruk Wakching gi Taraga Mangani Panba Thangju Numidda Mapu gi Lekolda Leirang Leinam Oina Tinkri Guru na Laikidabada Association asigi members singna minute ani tumina leptuna awawa phongdokki awaba phongdokpa Leimapokpam Azit Elias Dabungna Haukiba Sangol Sen Chahi Hawa Numita Ikhang Khanghaudana Lambi Khudong Thiba Amadagi Manung Matam Chadana Laikidabada Pakhangba Masaigon Youth Welfare Association Wahim Kuman Maning Laikaina awawa phongdorakli Mahak Matam Sangna Pakhangba Masaigon Youth Welfare Association ge Publicity Secretary su Ubirami Mahakna Laikidabada Imung Manungi Awabada Saruk Yabaga Lurina Laikidrabagi Tawaina Ingna Chikna Lairamlen the Labor Oil Sunu Haina Association Asiki Maikaidigi Isoda Tonirakli Ibe Makigano Azabutamo Sigi say next game dina checks in the Laxiloga Tamgrovanine. Tadarangse Juha Habaga Kitabo. Ashumna, Mayamana Machelbo Napshan Lugum, Masigi Yumasibu, Asoyan Pokadagi, Extit DMT Napshelli. Extit DMT is all having Matokana of the same money. Zerman technology seen Amana, concrete Katoknut in Aromatamda, Papam Lamukana Angularly. Extract DMT, strength is in the quick. Craving some wings? Just unpack seasoned chicken wings. Hot, sizzling, heat and eat. Trust Total for all your cravings. It's totally worth it.